Awusa yama wache ama wo akwaba ene enso ye memenda fofora tweda mponyankopon ede achen August bosomi foforo kra ye wuram de toso ensia Adom TV esuni esanso se wotie nkasa abre na wotie radio dia na Asempa 94.7 FM so eni na wotwe dwumadie memenda bia efiri anapa na wotwe kopma anapa no ndu no ye gibre don hwere mienu na fe nsemo a edi akotene ahweaguo ewo na wotwe mu ni nyina no ne ehia se esanso gibre wo ho no don hwere mienu esanso de sinkonya na de dwumadie ye de bre ontime da se sana pay odi wafidie no wode ato Adom TV na fe Asempa 94.7 FM a de dwumadie ye de efri ye studios ha 355 Fanofa Street Elkokomlemle ye de Ebrel on behalf of my solid production team ye mo bibia achen wherever you are however you are tuned in meeting at the Chief Jerry Forcing obetimi afremi CJ Nnawotwi ensam edi akotene pa emumienu ehuhia ne edi kan adwoada no na LPG me chere a driver for wo mtwi cars akese tankesi wo mo a wo de various stations say omo park wo mo hyen ni nyina ne senti ne sen ye beka ya 2017 na rehosem esi e atomic me chere gas filling station a eja to mu ma nipa ene ajapade dodo no a ehweye enu achi na ban ede ne nan esi ho se ese ode ne magu akwan so enti no womo ana woma hyase esi new filling stations me chere gas stations ene woma afianse na mkwakwaje license nyina no aban ede ne abrofka se friend of ban ede to so na fe o introduce cylinder recirculation model eno no ekosen ebegibre enti wo me de strike ne hihya ase no ano drivers ne hihya ase no na fe marketing companies me chere wo ma wo mo ebiebie gas filling stations wo mo so do wo mo ho agi mu na kwaye back and forth between the National Petroleum Authority, the Ministry of Energy, any bulk suppliers no wo mo entem but enra yete say driver for na face strike no one more are calling off. But beyond that, and beyond the ban, no, what next? And I pay the Beji Benafe, Yatu Sir, and Common Robran Penny for Atnasi. And Command Tosumi, no Efa Batwa, Ghana Hadie, Adebaqua, and Munya Pa, Emma, your Kebmamin Kebino, Eya Batwa, Yashas, say to fee 1993. Eddie Bay, Yakoto Santene, na ya register, na trading, na Yajnaso Ede Atuaba, Yayebi and Pembebre. July Bosumi and Electoral Commission, which said Edmekwa was share about Wasono, at the constitutional instrument. Akotin Masobida Fuenim, say Obeania, your friend, or no, not you, continuous registration. Nasa continuous registration, you know, the only form of identification. A diba kopa betimidiatre, say we a Ghana ni, Wusun, was say, Fata say, Otwaba, any Ghana card. Ghana card ya na wotwe ye ya twetwe ho nkoma ya kasa e ho nsem no so akwa bibia e wo ho enura opani a wono hwe abato so former EC boss Dr. Kojo Afarijan e de afutu akọ se wo hwe senia Ghana card ho nsem no kwa se electoral commission no koye na dwene se Ghana card ne nko ane ade a wo behwe na wagye atum ansan watimi atrewudin a anhwe a nipa dodo no a ene wo muntimi enya kwanya ento wonomo aba minority in parliament and so edwomo atumubi akasa ho pa ye hwe se abra sa CIE ye kasai akwakoda subsidiary legislation committee anim a ye hwe nso mba betena so eno ba ko wie sen anapay ye ne empanifo betwetwe ho enkomo enti stay with us na fe join in on Facebook Adom TV and after Asempa 94.7 FM. Wabra this big conversations in mienu ehu hia pa gas de no omo de gas enu aduane omo de enwuma ahodo ene gas no ehwan ye den empo umpotem ho etisen share your comments with us na after yenje branking kan ma e Facebook na after YouTube midin the Chief Jerry Force no betimi afremi CJ breba a ye be phone lines no so na so o de wadwenkyere o de aba na o twedwuma de su ni ma mitwa no ho ma me ba abeda ma vida fuadi emo achi amu akwaba